Kukangana bebyabo bibashoboire iwe Yesu gerahanga Abu mwenda kwatandwara mkoko muri kumanya emibiri yerigenda dero babandi batandika ngweri izoba torukwisha kurirenzya ohurira ndijo yagurukayo bunengwa ryarenzire torukwisha kubushesha aha nuba mweta Nabaasa Lillian kandi abarehera baturikirize ninjira tikwetaga ngo yanjuri habo kubesheje ngane kibanchimara so Lillian twakushemerwa kandi agano mazina wabwine gambira abaturikirize mbanyeta Lillian Nabaasa no basaki byo no mwizina rya Yesu amina ninjira ngo inirindi izina ryo kwenda kongeraho then nabyo tuvuga twakushemerwa Radio 5 chenda na mwendo kucheka mshanju erinira kali abantu kandi weno turikirize utosha tukugambira tugira ngo mazimbakwe aha then kandi tuba twine kubanturetera buri muntu wena yayikanuye twamwihayo iyo kano mango rayika nkanta kuchimanya nembabazi agwenje no kurasa no yibembeza munonge imbabazi kandi zo zimbisiza umbwe Nkore yes Esho wandebire Esho wandebire okaboryote nkandu kubi no kubakana ndeba nkorko iwunara no yevugade no kuwa birori Lillian Nabaasa Nkuzubanda kabaragara ahamyaka yo bwerere ndukuronda twiza so kandi ko munonga so mbweno ahamwerwa byona embabazi zizina ningamba Obubanda kamara mu myaka ingahe nanye kaza kubuguza wishe kwetwa nkambo guzo mwazi nariga hishomero ndukuronda fizi yo kutwara y'inchakari so fizi mbweno iwe ni wajeheri ndukuyamba hoshwenkuru wanje akare kubaira twansosha shinjika shanje akaronda kakubasa nanyo mwazi nariga mpatikana nguzovu Nkore Obubanda ndonda kabaragara Nkore mize wabandi shinji bitano mwazi mbaho mukama taranje tarare mukunya yoko so kubashangire nguti uwe nko wayihereyo hatu wayezera hanga wagira uti mbwenu Nkore ni wankozereho ngo kundi nkushashure kirahanga wanje mukana nabo jankanyine talent na yijuni sa talent ejo kamba yizina ati nani yenda kubuza riya no sasa rinaza kucyubuza so hati yo kuba bo buryo muhanda akabanda kagura 5 akabanda kagura 2 akabanda nakaci 10 so irakariya kuri ryargayobo apana yes nkanyine nabe ni staging abangara misinjiro mitoma wa haribiri mwije mugoro bana aho mitoma haribiri aho story yanje nihe kutandikira yes aho nto nabe ni inguru zo Obubanda wa nakabaragara amyaka yo bwerere 12 karobo ujo kwabegwine sento obwe kojo kakubeka ku sento abwe tarageze nakako ngandi umwana kuronda nyensi yanje yahati bayira so abaturikirize ni yenda muhore kigambe so omwana bwawe na nebo wabe nokora wasya okuteka tekoro kugira ahamyaka yawe you mean ahamyaka yawe ju yenyine guzo bana no basa kuteka tekoti nyense yanje sabo kwankanye gomba abantu barinkanye hati wanje so mbweno mukora ko muntu wena yakora tine cyaro kwegomba timbeki naba nabi hashori wotine muntu wo kurebera utumukamanyenda oba no muntu oba utumukamanyenda kubeshi tokabasa kuchiba buko tokachikorera nchiba kitakurumu kwankani nyenda kuba ekindi
nangwa no kukiraho konka so far so good natandikire bayiro mbona akahaburo kaceke kubasa kuhabura beshongoza bari kutandika no kugira nti reka kuhinda kuriya utinyenda kubanka ririya neshahezi no tukubasika eki kintu kitomize abeshongozi bingi cyabata competition eta kuyamba ishika katandike 2024 konka kamanywe 2014 iwe yeshongo izge myaka ejo hagataho n'imyaka 5 years iwe tandika yeshongore kintu cyawe cyanjurire mukama urwo mu competition range hakwendera nagira atakupikinga yo ugenda kandi ukagenda nimbabazi kandi ndeka kutwara nargaho kugambe ko natambwire nargaho na yes after kalenda nataho obusyano bwira bukingana so mwana na nyina narga busyano bwira nabwenshi baito abwenshi byushongoro byawo hagaba hine byabeva munkobu nkobugambo bwo kugira bo wacu macumira apana koke byo bintu toshire ntubirebo mbantu imba ningambe binararebereho so nozo mu community oranzeyo uremboza umuntu abana afite bezo jyo okay icyo kintu cyakiri ya muntu wo gucumayisa ngukira ha muntu umwe so wija wayishongora obusyano bwira bukingana so mwana na nyina so owabira ryo mwana hata na wacikira umwana ishkumanyisa ningashi owabire aryo moro hata nawe nagambira kariyendo basakurwo mbantu nargaho nataho esho wakubaruho imwe bantu mwakarebe choryerizo banano nanebyo businguzi byawe ukatandika nabaga yangu tokabasa kumaraho owakurebesha heji chikabire chirungi Lillian yes oyizire kubugangana buzubuki omukweshongora kwa omukweshongora obuzubu omugine omwe kankwa kukurebera kache mushanga mpiye wanondekate nduka tumuhango hatocheza kunde ba disappointed ekindi obuzubu tubaze kubugana nza kwa ahanjeri yembaga ari ukweza kweshongora umuntu balance ekaba balance ukashanga ikitinza cyana kumuyihangwe chucha afaweza kweshongora ekindi bizoro tukubasa kureba ninka sente za studio zo mwe enyumaho kuna sente za studio zino ndakora mu studio nungi sente tuzine video nungi toyine sente konga tugumiserizaho tutamburaho urindo garwa mugwamuka okay then kandi mbwenu okweshongora kuwa yeshongora hati nangu hate emyaka njiji ti akanyahona agenda twakize mu nyabe okweshongora ana katani katwe 11 asemyari 11 mu industry nibihe byo yesharuiremo aboko byo nyina masiko ngo biroho oyesharuire muki echo kubanze kinsharire kandi kinkubandi ugasimba n'amajunka ajantiye baresu n'umuntu kuntera besumu ajatiriye ndabandi down kuna ureke shongoro cyawe nanyine stress kuna ureke shongoro cyawe cyankiza eriyo nisharura ryo kubanza kushanga ngo nobasa kukiza emitima y'abantu ekutiri byo muntu yawureke shongoro najati mukama yazaririye no munshi cyeshongoro cyawe cyantambira cyeshongoro cyawe cyangaramo amasiko okay iyo ndigo bari kubanza ya kabiri utaba wafunde muno mushije agaranga muyene ni no mushije omukweshongoromu nawe yakurebero akankunda hazankiriyo abana nimbura mbaceto wa story omukweshongora ati ni nabe nashikire yes andebire ni kura no mukweshongora yes konkana ryo njya nembabazi yagira togo ntombeka ko trikantwara kantu kanje kakankingana kati ikatutandike tokamanya kandi tokamanya achievements ni nyinji rangangirire mbabazi nyinji konke cyo kubanza no kutambira imitima yabo iyo cya kabiri cya gashatu reba 0 shanju na mukaga 05 kinana mukaga hamwe na 0 shanju 05 shanju na mwenda 84 na mushanju haza tugambeho kumwe hine echo rukurano jireti mazima kwe Lillian agambeho nanye hine cyo kwenda kumuganira ninja kwereza obusekendo buce
Hello. Ndireje? Yes. Ndireje mukazi. Amina mama niyo kweza. Okay. Ko yinumsha wabanza kwakirwa mukazi mugenzi wawe. Yes. Ndireje rero. Ingero bahita tukokera kugumuka kwamu. Iyo nahiri mukuna n'cyashongo cy'akarenda. Yazamba kicembaga. Wese n'abajyana bakareta abacezo mwe bakashanga babura. Kana abantu babategereje. Chika mugari. Nahora buzure. Okay, nubabeta yagamba ati nubagenda babeta. Iyajyatirire nubarakwesireho. Yes, tinkaburaga mukuru g'umuntu washushije. Okay. Reka turebo. Hello? Wanji? Ndirejo rirota. Ndirejo wagamba na pastor program muri Rushere SDA Church. Pastor says Rushere SDA Church. Na shemererwa na Lillian Nabaasa. Kandi bwelo dia Uganda yagamba. Nejyo kumuriza buzima bwo kuba wasapetereza buri muntu wena hafu barabire. Haba hari ngo munonga ntibakete ngo kubipereza. Kandi umugeshongoro byone byari kera. Ndakunda munonga abo kubaneza biri mu message yo kuhumuriza abantu. Okay. Mukama muhereza umugisha. Yabari munonga. Kandi yabari program. Kare. Ubwo pastor we kanisa y'abacwanga. Hello? Hello. Yes. Mama kurorero. Ndireje? Ndikumwe muri senior vice. Yes. Aya umushyogo na yabari munonga. Uko yeshongora mama kurumenye. Kandi kureta n'umuntu gurusereza hamwe kugira amasuku. Sanga mu ngero. Okay. Hello? Yes? Yes, Ebo. Yes. Cheha. Okay. Okay. Nani yarakubuza. Hati Lillian uriyo kuri ha stage iri wagamba kugenda aboko barumba ndiyaho nkare video y'ishunguruka ruwine buge. Hati we wira nabugana nkabuge. Okucyabireho akariho umukoro mu kigo abana bishomero mu muri mbara bakabisire bugembe nanyi nafuna chance nimba sima ntine bugariciro mwe bari kugiye komeraho mwe bari kunde by'ibishongoro bya Lillian Nabaasa nimba shabura hatari byo umuntu wawurece ishongoro cya Lillian Nabaasa akarikira mwaho buri we nari cura kimukorere ubujurizi umwizine rya Yesu. Enamba yanje wano nyenda nazo mushanju 8 Nkaga nina nabano gambana jigaricyo zero mushanju 8 Nkaga nina nabano gambana. Okay. Nimba kunda munonga Omugabe mwebare mani mu mpikiza hindi imbabazaranga zikoraga inenimo mwamutatire byeshongoro byande tubakamanya nambwe no mwizine rya Yesu mukama kukorere icyo rukundo. Amina. Mwebare munonga baturekereza no kwetwa ikatya muherwa program weje ati muyazobandi ete kimujema kweya wizinarishe akayetere abandi kabanta kubicenga akesha gono baketa mukundane twija ko bantu butera bwona mpora kandi nobundo mwikire no muhora ntwikirize tubasibure hanoya tubendeze izo baronje mukamari yo muhezi wetu Lillian twija kongera tugaruke twete kandi tugambe niwe sibe koronje.